Foundation wonke ngiqaleni ngikosazana kwaphindane ngiphinde ngibingelele amaklabhu akhona induna zamakhosi ekhona amakhansela umfundisi oqalikela ngibonile nama-commentator akhona ngapha ngiphinde ngiqhubeke nakwemazwane abasebenzi bonke kweminyango ehlukahlukene ngoba ngisho ukuthi abasezolweni kuphela kanye nje nezokutshona zonke ey'khona ezothamela lo mcimbi omuhle kangaka. Kuthiwa-ke angizobonga ngifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu egameni lamakhosi ne-support ukuthi singamakhosi siyathobeka kakhulu uMashobane ngomsebenzi owenziwe. Siyazi ukuthi izimo enisuke nisebenza kuzona kube nalokho ukuthola ukuthi kufika mhlawumbe uthole ukuthi mhlawumbe kulesimo seyimali kodwa ningakhohlwa ukuthi kunalo muntu owasungula leli qembu elithi ngomeya ngalo nanokuthi nikwazi ukuthi niqhubeke nigcinela ifeze kolomntwana ngoba isibeke sikhabile kolomntwana. So-ke siyabonga kakhulu ukuthi namakhosi eqinje ngithi sabanenhlanhla isizwe samaNkomazi nokuthi umntwana sibonge ukuthi kwenzeke konke la ngoba ukube wayethanda konke lokhu ngakwenziwa kuthiniza ube naso ispace kuthiniza kodwa wabuka kufanele ukuthi kwenzeke kakhulu kodwa-ke siyafisa kakhulu ukuthi simsupport ngayo yonke indlela amakhosi wonke siyaqinisekisa ukuthi siyohlala sikhona noma ngathi isimo sithini siyafisa futhi ukuthi nisebenzise njengamakhosi kodwa into ebalulekile ukuthi sikuhloniphe ubukhosi. Ngiyakwazi noMashobane ukuthi uyindoda yasekhaya ngiyakwazi ukuthi uzalwe kanjani angeke mhlawumbe kuthiwe ngelinye inani siyakhohlwa ukuthi yizwe lamakhosi ngoba singakusho konke uma sizokhohlwa ukuthi umhlaba wamakhosi kufana nokuthi siyadlala. So-ke yingakho ngithi lokho okwenziwa umntwana singabala sithi sime ngale angihlalanga kakhulu nomntwana kweyisikhashana nesincane kodwa sikhuliswe nguyena thina ngezizalo emadala siyazi ukuthi thina ivision yomntwana. So-ke kuyenzeka kabisa ngifuna ukusho nje lokho kukhona phambi kwethu njengo-MEC ibingisho ngathiwa bekukhona ungotsha mhlawumbe bengiyokusho ngiyafisa ukuthi into yomntwana ingapheleli emoyeni ngoba abanye benu abafika la basuke beze ngezizwe bese bekhohlwa ukuthi ithini ivision yomntwana. Thina lezizala inkathi nanye ngize ngisho ukuthi ngisho ngathiwa ngithini akuvumi khona ngoba ngiyinkathi ngazalwa yilona. So-ke uma izophela lento iphelele kithi thina kusiphatha kani ngoba siyabuka ukuthi aninanonke enazi ukuthi ubona wayiqonde phela. So-ke siyafisa ukuthi nanoma ngathiwa isimo sithini konke umntwana akwenzile kungapheleli emoyeni kuphelele ezandleni zethu. Nathi singamakhosi siyazi ukuthi we are struggling namhlanje ey'meni ey'thile kodwa umntwana wayebonile ukuthi wayengenayo support walwa ukuthi ulwayeka ngoba ukube babebonile abanye mhlawumbe amakhosi ngabawekho ukudala emadolobheni. Kodwa-ke siyafisa nje ukuthi la ezulwini nami ngithi iye ibe buhlungu inhliziyo yethu uma ngabe kuzolahleka ubukhosi kudicelela isithunzi samakhosi phansi la ezulwini ngoba thina siyazi ukuthi umntwana waze wafa efela ukusebenzela amakhosi. So-ke siphatheka kabi nje uma ngabe sifuna iqembu lomntwana seliqala nevithini. Ngiyafisa nje ukuthi noma ngathiwa yisiphi isimo esidlulayo njengamanje nikhumbule ukuthi umntwana wayeqonde ngaleli qembu. Ngiyafisa nje ekuthenini ngiyazi ukuthi khona ezinye izinto abanye abangeke beyikhulule mhlawumbe ukuthi ngoba kwi-public kodwa ngoba mina ngiyitholile namhlanje i-platform ngiyafisa nje ukusho ukuthi kuyokwenzeka ngelinye ilanga ngithola ukuthi kunomasipala abangenzi kahle kodwa abantu uthola ukuthi bayayivotela bengathi ngenxa kamntwana.
So umntwana udlale irole enkulu, angikaze ngimbone umuntu othinta iy'nhliziyo zabantu ngamunye. Mangathiwa siyahlala nje siyabala, awukho umuzi ongakuthi akakaze awuthinte umntwana. So-ke siyabafisa abantu abanjalo. Ngikhuleke nje ekuthenini ngiyazi ukuthi inkosi yangena ey'cashweni ey'nzima, kodwa ngiyafisa shema lapha kwaphinda ngene isekhaya. Asifisi thina ngelinye ilanga kuthiwe asisangeni kwaphinda ngene. Noma ngathiwa isiphi isimo esifikayo, lo wamuzi ila thina besazi ukuthi masilambile siyakhona. Ngiyenhlanhla ukuthi ngizalwa kwemadala, ngazi in and out kwaphinda ngene. Ngiyafisa futhi ukuthi ngakuyena umntwana ngoba ngikhulume naye kushena ukuthi lingapheli ukuthi ukuphi lowamuzi usebukhosini lapha, lingapheli igama lobukhosi. So ngifisa kakhulu ekuthenini even yona le legacy card ngoba kuwukuthi sithi ngelinye ilanga njengoba kuwukuthi kuthintwa amaqembu amabhola angaphandle ey'ndaweni zonke ezahlukene, ingapheli le nto eyenziwa umntwana ngoba umntwana thina sikhula obaba behlala eGoli. Kwakunotebha la ngihlale ngisho ngithi usuke ungakabi umholi uma ngabe usenabantu besizwe sakhe abalambileyo. Because umntwana wakwazi ukusilandela amafemu, walanda yonke into yabuya la, kodwa ngenxa yepolitiki konke lokho kwaphililezini. Siyafisa uma ngabe kuwukuthi nisemandleni, ningayiyeki ukuthi yayithini injongo nje. Ngiyabonga nje kakhulu uGabisa umsebenzi owenzayo mkhulu, akekho ongathiwa akakuboni. Ngiyafisa futhi nokuthi ngikuncome ekuthenini umsebenzi wasendlunkulu wenze ngale ndlela owenze ngayo. Ngiyazi ukuthi isimo besiphoqa bekunzima ukuthi ngaqala indawo entsha, kodwa ukwazile kwenzeka ngendlela efaneleyo ukuhlonipha isithunzi sasendlunkulu. Siyathemba ukuthi nangelinye ilanga abaholi bafundise isifundo ukuthi kuyenzeka. Mashokane umsebenzi owenzeke namhlanje siyabonga. Akuwena wedwa, ngiyazi ukuthi zonke iy'nkinga zisebenza, kodwa uhloniphe nje ubukhosi bukhulu. Ngiyazi ukuthi kuncane lokho sakuqalile, kodwa futhi sikhona singamakhosi sizokusaphotha. Nokuthi ikhumbule ukuthi inkosazana yabaButhelezi isebenza umsebenzi omkhulu. Akuncane. Mina ngingakusho thina sikhule sazi uyena ebesazi ukuthi uma kuthiwa umntwana ngekho sebonakele kwaButhelezi, kodwa umntwana kunzima kwakho. So-ke ngiyazi ukuthi abanye mhlawumbe bangabuka ezifu nje mhlawumbe inkathi ifuna ukwenza okuthile, angakho ukuthi kunjalo. Kubalulekile usebenzile ushaya. Singekubali okunye kwenzeka iqembu, kodwa nje egameni labakwaButhelezi thina siyabonga ukuthi wasibusisa ngenkosazane iyaziyo. Futhi wayazi umntwana ukuthi noma ngathiwa ngekho, kodwa kwaButhelezi ushiye umuntu. Ngiye ngithi-ke mina umuntu ofana naye usuke indoda. Uma sikhuluma nje kwaButhelezi thina sithwaza nendoda umntwana. So-ke shene ngeke ubone namhlanje lokhu abakwenzayo, kodwa sinesifiso sokuthi soke sikhona sisupport ekuthenini kube yimpumelelo. Siyabonga kakhulu, sifisela amaqembu onke azodlala ngalelanga. Ukuthi-ke kusami ngiyazela-ke kuphela amathikithi shuthi kufanele siwaphethe. Ngibonile isasasa ngathi likhulu kakhulu impela. Siyabonga kakhulu, ngibonga nje kakhulu ngokuthi isizwe sethu sizothuthuka ngale nje ngokuthi izululeko zeholi isizwe sawaMpungosi khona esizoxosha imizi yaMpungosi ethile kuzoba nomehluko. Siyathokoza kakhulu.